Thir tu te thole kanal pai so Krista mingin chibai kabu ka cheu voina Sunday school zirlai te kan nei lo wangin Isu Krista thole na chungchang engtin nge ringlo ten anlo soya enge Christian te ta na poimo na tia kha ngai to ho zok kan tum don ani ole kan soi tong khan voin hi pathian ni ani a Sunday school zirlai kan nei lo wa chuwang chuan thole na chungchang thir ho kan tum anga ngai dan sang te awma azir bik le amithiam kan nilem lo chuwang chuan kan thil soi te po in cycle de ole khatia angchi te lo mani po in ngai thak dan kan thiam tura ngai la hunrei man hi ein thashon om thina a chan chu kan concentrate thei hun chung te hi mishing hi arei lo wa khan khata na lo ni nom ma thina chuwang chuan in man mo taka soi zung tum ta ila hey ama saber kan soi du chu kan lu me dan te an khabe mul te lo bo zota a lockdown chung ania ti hian kan hanin in med ve roi ri ania kha thlir thu te mak khalo ti lu tok lo ta wala a thome hey Isu Krista thole na chungchang hi apoi mo khop maya Christian te a pheichon in kan lung phum poi mo ber ti te po in a soi thei hialangem o ati theya lali so chan china po hian alo piana changa athia thole thleng hian azir te na sang te po hi apoi mo ve kani lakping tur chu om hau lo wa chu ti rolin thole na hi amor bogna deu alo ni boka wang hianin apoi mo le kan ti lo thei lo wa a pian ni te Good Friday a thi ni kan tiang zong ti den in lakop vek ma ni sela thole lo sela chuanin thil kha omziom don lo ni ran piang rengotin thil ro pui tak soin mi thi ta kai thon dam lo te ti dam sela cross apo kheng bet po ni sela a thole lo kha chuanin sa khodang pathian te neng khan inang ti mai la a pathian bing na te kha alang thei don lo wa chuang san thu soi thatak na ran emo Nazareth langwal khong ai thak tak do ta puwa cross sakhen be kha ani rengot thei do na ti khan a chan chin po hi history ang dawa soya aba ka chu tinung tu om lawa zuiral mai thei te kha alo ni a chuwang chon a khai khom tu le ain puan na vor top ani theina la ya oma korin thon khat bung som le panga chang som le pa liya hianin Poland ti hena lo zia ka tin Krista kha kai thoina om lo chuan kan thu hril hi engma lo ani anga inrin po engma lo ani bokang ti in lo zia ka tin le kha thon danga tele hemi current mun danga te po hian sol kan ngaidam na kan ni chungchang chi zong te min thlan na te afam kim na le kan thu shilin om zia nei na chu a thole na hena ron nem heta ni ti in a ron soya Isu Krista thole na hi apoi mo khop maya Christian te a chuanin ama sabara chuanin kan soi du chu beseina hope min siam sak tu ani Isu kha kan soi tong khan thi ringot sela phum sela zo der sela chu beseina kha kan nei don lo ani thin hulam beseina kan nei theina tur atan a ron thole thoma soi tu ron ni hi apoi mo em a pathina chon a pathian na kha a ron nem het ani asan chu hei sa khodang pathian om ring tu ro po sa kho sang betu wa ganin chen sang le ta chu da chuan nei musulman te an oma tin buddhist te pon oma tin hindu kan tiang chi te ti khan chi sang kha an ron omani an ni po an sa khodin tu ti mai la mu chuak tu te ka tiang ron tlang zar tu kha an om ve thina chung te po chu an thi an thole to lo la ya kha an ni le kan rin Isu danglam na chu ani Isu chu edi somthum vela thi anga ngai ania thein thum te an ti amar ro chu a thole nia ngai ania chu a pathian nem het tu ani e buddhist sakho din tu buddha te po Isu pian ma BC zali le somriat vela pianga BC zali vela thi anga soi ania a thole thu hret ani lo ti khana thia a thi len ani mai Islam sa khuwa Muslim ron din tu ti mai la Muhammada an zol nei ro pui bernian ngai ji te po Isu pian nuwa edi zanga le tia ron pianga edi zaruk le tlema aborala a thole thu an soi lawa hret ani bok lo ani tin Hinduism ang si te pe chu ein channa rei to he da Indus Valley civilization hun lai vela chang dei to khanin ron in chan to ania India ram sa kho sang te ron la kopin an pathian sang te khanin Hindu ti an ron din chho ani a hei po hi atin chuak tu te le soi tu te sang hi an thia an thole thu kha hret ani lo ani mishing le ron kalchin chu ani lain laliso Krista ero chu pathian fapa ani a misual ke ma ani min kan turin lea aron pianga aron thia a thi mai ni lovin aron thole a chu anin pathian dang ti mai la sa kho dang biak pathian te aya a ro puina le a pathian a ron nem het tu ani chu apoimo ani
ten chandam na ti kan ti salvation nem nge na atana poimo ani sual man chu thi na ani a chu kan chan tur ani chumi chu nia aum na chu aron thole na hianin aron ne ta aron overcome ta ani thi na kha sual man thi na kha chu kan ta na poimo a chandam na kan ni na tur be sei na redemption kan ti salvation kan ti ang chi zong aron pham kim na kha a thole na hian aron lang ani thi na ne tu ani na lai khan chung ta chu ani a ten caution ron din chona tan Christianity ron din chona tan hian thole na hi apoimo ani azir tu ta chu kan sia anzuya an phata cross an khen be tumpo in cross thengam po kha an omlowan tlambo zo ani an be seina kha ato pani chuta chuan juda sa khu a lo ngai ta ila peterat le a chiante ho po kha juda rin dana chuan mesia kha local turin an ngaya chu mesia chuan jerusalem a nge david alal thuthleng ron tungdingin an mani optu te lakata judami te israel fa te kha zalena aron sual chua pui anga an mani lo optu te kha an oblet ve anga khovela judalaram dinin rowan rel don ani chu an mesia be seida na ni a peterat po khan athil ti maksang sang ten mu ka chuan chu mesia nge ni chuan ringin an han zui ani mela amai ro chu an be sei lo ang takin khen be an nivele ta sia an tliak no pin arin oma mesia ni an lo ngai na zong po kha atham ral in arin omani amai ro chu aron in lar le tak nu a ka chuan hei nge hi mesia lo nei ti kha peterate po hian an chiang ni na hria ta chu chuanin juda sa khuwa kulmuk tak achang khan sa khothar kan ti do nge ni Christian na kha anron din ta tin ko shan te po rom ding chhota a hetiang hian khovela aron dar ta tu na chuan billion tel Christian kan lo om ta ani sa khothar lak anron din a Christian na chumi chu thole na wang kha kan ti lo thei lo ani chung te kan clear chuan na poimo le adang po tam taka oma sermon sang te po kan ngai thla music te po kan hrianga mi thiam jok ten kha kha chun soya da ta ila point kem te kha kan tar lang du ani le thole na hi thil chiang takani em tia khan han lut le don ta ila ei social na sang te po margin lo pol te po anom ve tin ei dokin saniu atheism tia sulsutu te zingami te phei chuanin scientist te mi thiam kan ti intellectual kan ti ang singa te kumzabi som le pakwana nu a virgin bat isu krista nula thiang lim marin mi patel lowa aron paya aron shin ngot danang chi te tin tui chunga kal kan ti ang chi te tui woina chantir kan ti te tin iswa thole ang chi te la oi tlat mi thiam zinga an oma an la zak bok si lo hi thil mak ni in dokin sa te chuanin an lo ngai vele thung tin hetiang ang ho zinga boi thak deuh chu an ma ni a hian an rin na ne na in kal deuh tur thil awm hian adik lo tian share reng po a thei lo tian share reng po an aw chho pui ngam lo ani ti in Christian scientist te le mi thiam zo ang chi te kha deus ong reng tak te po in aron soi an ni scientist ten a thil an proof dana hi chuanin tlang pui thu in thil ra re chu adik ngei di fin fia thei mu thei tur ania experiment mangten an han tesa an han ti china chuta changa a result ron lang akha ara ron chuak akha angai reng ani chuan an ron proof di mai la evidence ome an ron ti thina engmo manga fin fia thei ti china ennon nuwa a result ngai aron lan tir khanin fin fiana om anga ngai ani a chutiang te an thlir wang chu ani pakhat deuh boka anina hanrin lo na chan chu a chan chu resurrection kan tiang chi te hi thilwa evidence om tur ang chi zonga khatinga andu danang zonga laboratory te va proof tura vati non va chan chin fo thei angkha ani lowa hei universe te po ron in din choda na hi engtin nge ti kha av en chin thei lo ni amaro chu universe te khovel te po ti hian ke ni mishing te po kan ron om chowa chu wang chon hei hianin kan om nge ni ti ka chu ke mani hian kan nem ngetani evidence kan ni ngala ni science ina adu dan anga vati china khatiang anga universe po vasiam chin sek thei ani lo khati ang deuh khan resurrection te poi ring tu te chuanin thil dang lampi ka kan ngaya scientist te chen khat chuan atheist kan ti te chuanin thil kheng ngai lo le law of nature khuarel kalphung ne na in kal ani wang hian om theilo ate an han ngai boka achan chu an ni chuan hemi universe ang chi song po aron din chodana mass energy kan ti te molecules enge mo chen khat kan in hlom khomina aron siam chua nia an ngai ani chuanin
evolution khami ron kal zelina mi thi to nu ron nun le na ron dam le na ron tho le na ang chi kha chu evolution ka chon a hring thei lo ani chu an pom lo chan po ani mela ke ni christianity a hi chuanin adik chi a pathianin khovel siam university siam kan tin en khanin a in me chia a san chu universe meu siam tu kha chon a siam chunga thil enge modang lambik event pakhat ron rol zau ron bel zau kha a har sami lo ani hey youtuber tam tak te pon ama video te an siama an du lai chun edita an du lai chun thalak ten ron da a khatek ang khan an ma ni video record a kha chuan am du duin an edit thei ani a flow ti hmunam tur le ti ngainom tur point khatia ang deuh khan chu te khin thu mai ni a pathianin khovel zong hi a siam ani chuan khami kar laga khovel a thil thleng zen lo ang chi iso thole na ron rola kha thil har salutuk ani lowang ti kha ke ni christian te dan chon rin har sa kha alo ni lo le ta a ten thole na shim rin lo na hi atheism kan ti pathianom ring lo te changa ron chuak po ani ran chi lo wa ama sabara ring lo tu te chu sajukai ho ti te kha ni a bible a po kan mu ani khan thole na a om kha an ring lo ani mi thi thole na kha ani rin lo le zudaten sadukai te hun laya mi thi thole na an rin dana chu mi thi hi kan thole hi chu an ring ani amai ro chu hun hununga ro rel na ni ya mi zong hi hun khata arwalin kan thole vek don ani ti kha chu farisai te le zuda insecure na khan an pom dan ani a sadukai te an ring lo ani maya ama ero chu an ni po khan lali so thole ang tun hnaya mi pakhat engmo bi ka aron thole hi chu an ring big lo ani chu wang chuan an ni kha iso thole na ring lo ma saber kha chu an ni mel ome ten an ni rin lo na po kha an ron tar lang nge ya azir tir ten a ruang an rubo ti de kha an ron tlang au pui kha ania amai ro chu han ngai to tai la kha chu a rin om che lo ni isu kha a thole lo ani ti kha an ron nem nget mi lo a chan chu a thole lo ani kha chuanin a tak tak ani chuan heta hi a ruang om renga lom po an ron ti the isu rong po kha an ron so thea ma se chu tiang anga ti ta lo chuanin azir tir ten an rubo an ron ti ta ni chumina en tir chu thlan kha ruak ngei ti na kha ani mela thlan kha ruak lo se chu a ruang kha heta hi om renga lom an ron ti thei tur ani a jerusalem a abul hnaya phuma ni mela peter ro ka jerusalem atlang a wan ni a chuwang chuan an oi lowa adik lo na tar la nan du ni chuan a ronga khan so thei ni a rong so turan hmu lo chuan thlan kha ruak ngei ti kha a ron nem nget ta a thana ruak ani chuan a thole ti kha a tin zon theya an ni in zuda ho khan azir tir te nang rubo an ron ti a amai ro chu azir tir te khan enta ila hlau doi zep tak mai an nia kan soi to ang khan chu chuan eng tin nge an lo varu bo ngamang tin rubo ni ta sela nunga ain larna misang hena ain larna ang te kha phua chop kha ani angai do na chu scholars ten an han chut velin tuna chuan isua thole na resurrection a hi thung thar scholars kan ti pathianom ring kher lo te po azir chiang tu te mun thuma chana mun ni chuangin achan ve aitamin thil kheng nge ya an ring a an pom ani chuwang chuan khatiang ang thon thu phua chop ringot ni tur kha chuanin aoi om chi alo deuh ani ten an soi sel na danga chuan hallucination aniang te an han ti a hallucination chu psychiatrist te khatiang chi te na an soi dana chuan mi thiam ten mi pakhatina voi khata a mu chi te ani a thil sang ma ni chan theu kha mun sanga an mu thin ti te ani a tin a mu tu te po hianin an mu tluk lem lo ti te ani a mi pakhatin individuala an mu thin le an ton thin ani tin hei hi taksane yang chi physical thil ani lawa tharau lam thil ang deuh ani ti te ani a hei korin thon khat bung som panga kan cher chon chang thuma chang khan pola khanin korin committee hena lekha thuna hian kifa hena ain lara atia kifa chu aramik chonga peter ati na nia tin somle pani ten hena ain lar thu asoya tin zakopa iso unau pa zakopa kha khamin hena po ain lara tin zirtir dang hena po ain lara tia tin mi zanga hena po ain lar ati pokatin atopera ama pola po kha ka hena ngei po ain lara ni ti in pola hian asoi ani chu bangchon hallucination khani ta selami zanga chuang hena te khan a ruala hallucination khani thei ani lo ani chuwang chuan hallucination poithil oyom takha ani lem lowa ten hallucination na so kan soi tong khan spiritual ang deuh leka taksa tel lo ang chia mu te khani shina hei greek
trong in han di khang lang la New Testament a hian Isua tholina thu an soina hian Peter te hianin anastasis ti trong kam an manga chu rise up ti te to stand again tiang chi te ania chu mi omzia chu physical lampang kha ko kani taksaneya tholena din chualena khami kha atong ina atum ania chu wang chuan anastasis ti hian taksanei nge in physically in Isu Krista kha thole ni ti na anem het ani an tia chu wang chuan hallucination ka chu a theilo le ta phota tin adang le chuan in conspiracy theory lampa angzong in han kalpui le azir tir te khan Isu kha thia thole tak tak ni lovin dot pangin thuan phuwa chopa midang an bum kola chu teng chuanin theory sang sang an siamani ti te kha an han tlang au pui kha an ni le a tun hnai dewa po amar chu hei hi tun hnu le zuala mithiam ten Isu thole na hi atak nge yani tia an pom tak nuwa chuan hengte po hi an hnial tha le theita tin suan theory anan ti le a chu da chun Isu kha thi tak tak lawa thi chhongin a oma chu cross atang khanan la tha an phuma khata khana ma kha aron har le a ti chuanin azir ten hena khan le pola ten hena kha aron in larta ani athilawa thidang ringot ani tiang zonga soina kha ani ama se hei chu thilo yom ani lawa Isu kha a hliam tur ringot po kha na sa an tia zurmi ten soidana chuan cross an khen bedan te le Isu an soi sakdanang chi a hambel kwalvel khanin athichen chok ringot po litar rukle chan ve borvel aniang tiang chi te khatiang thisen lo to chuanin dam chhuale kha a har don ani thisen pek te ningot lo chuan tin anung sang an vok na thler le kak ringot po kha hliam pui tham ringot po kha mun som thum chuanga om tiang chi te hling lu khuma wangin alu ringot po kha mun som pasar vela a thera across put zong zong nen ankal kong kilometer thum vel chung an zo nen chung cross put nen tin ana kan chun na nen an khen be na zong zong nen khanin Isu kha atira thilowin phum po ni ta sil thana khan da po ni ta sela ron har po ni sela vai lar le tur chuna thailo thui ngai tam taka nei dona thisena lo na sada wangin than lung nem son turte tin medical thil inen kol na tur a in siam that le chung a recover le chung po kha a rei dona chu wangchon in lar le tur chuna oyom lowa an khen be na kha thi pui lo ni po kha in than chung kha na thi tho tho wang ti te kha an chu dana ne chu wangchon suan theory te po kha alo ni lo le ta a chu wangchon Isu Krista thole na hi beina sang sang te atoka ama ero chu hei hi Christian te ta na poimu a chu wangchon beina po hi atok na sa a hei chan kha chuan in source kanan mu hi a thole na thu kan mu hi polasiak ani a tin chanchin thabu pali ate ani mai a chu wangchon in Bible pon lama hian Isu Krista thole thu hi chiang taka ziana omlo chu wangchon a source ai arin tlak tok lo tianga han soina ta po historian singa ka chuan anom vele ta ma se ti zong in an chut vele ta ila tuna Bible kan ram mention fo Korinthon khat hi edi somnga panga vela ziak ni in an ngaya chu pathinom ring le ring lawa po scholars te a chon an pomdan ani a chu Isu kha edi som thum vela thi anga ngai ta ila edi somnga panga a nichina kan soi vela kha Poland aziak ta ani hemi Korin thon khabung som panga a azia dana pheichon chang thumna ama saberin ka mu ve bok chu ka hril chhon cheu kha khatia Krista chu pathian lekha thuang zela kan sualte wanga athia an phuma pathian lekha thuang zela ni thum nia kai thoa a oma kifan hena aloin lar tekha atia soi thazela mi zanga hena point lar chen chu an ladama a chen chu an muhil to ate atita ani hei edi som nga panga azia ka pom ania chumi ani chon Isua thia thole atang chuan kumsom ni panga borvel tinani a chuta chuan Poland Asia ka ama aka lo shil to cheu kha atia chu ama in Corinth hin a local to a chongka in varbalin Isu Krista tholen thule chanchin chai lo shil shep to tinani a chu anu fe a zui ta chau ani chuta chuan mi zanga zingin ni po khan ladam atia chu wang chuan enge chhuwa chhal po kha pola hianin a huama a chawa Asia kani chuan Markazia kan ti te chanchin tha edi som sari vela ziak nia ngai ania chanchin tha mathaya edi som riat vela ziak ngai nia Lucas som jet le panga a tin Johanna edi som ko vela ziak nia ngai ania amar chu than khat Christian theologian te phei chuanin Jerusalem ti chetani edi som sari vela thil thlenga kha tu ma hinan tar lang lowa chuwang chon edi som sari malama ziak po ni sela amak lowang anti hialani amar ro chu
tu te po in an pom tlana chuan zona te po Edison ko vela ziak nia ngai ania chu ahla ber anga chut pon Edison thuma isua thita sela Edison ko azek ta sela kumsom rukvel kha atla ani maya chu thilhal tu kha ani lo shim ta ani hemi sachin chabu ami te kan jingdon ani point ha tizo hen ngai to le taila Alexander the Great kha aropui mami ina omti kha kan pomvek ani Ethiopian ma de BC zathum somthum bor vela Alexander the Great kha om nia ngai ania asan sin chiang taka ziak tu kan mu thei masak achu Plutarch katele Ariana te kha annia anni kha edi za bor vela mi anni so mi omzia chu Alexander the Great po kha asan sin kan she theina chu ahun laya changa kum zali vel zet kal toa an ziak kha ni chu po chu kan ring theya chu wang chuan iswa thi atanga kum somni pangana vela korin bolaten an lo thon a hi arin tlak ani ti kha shata ila ten Tiberius Caesar te ang chi po kha an chan chin ziak tu te hi chu an hla le ani lali so chan chin ziak tu te atanga kan chu chuan chu wang chuanin thuthung thar ziak tu te kan nol don ani chuanin historian tena Alexander the Great ate chan chin an si ang chi te po kan va oile na po hi kan nol ve te po kha angai mai thei ani ten chan chin tha ziak tu big te kan lo nol ram ani point pola te ang hi chu Bart Ehrman ate Christiana changa Gnostica inlet atheist lam rong kai lek nia inchal New Testament scholars te point pola te ang hi chu mi ro puile aziak ang zong po hi rin tla ka an ngai ania hemi korin le khatom pakhat na azia ka te po hi rin tla ka ngain an niang te point Isu Christa tholena chungchang a hi chu Isu chungchang thil chiang fake history a po kan mu thei ma saberani an lo ti hela chu wang chon Isu thia tholena hi chu an ni point an pom ani chu wang chuan chanchin thaziak tu te ziak pi ka chau kha kan jing lo ni pon pola ngei po in Asia ka chu wang chuanin hei chu apom na om ani tin Isu Christa tholena hi arin tlak nia ngai le theina chu azir tir te nun kha aron danglam ta ni ama adoi zep theina kha athil makti nam tak te pon muwa anzuya mithi kai tho te pon muwa amai ro chu anken be mai voi thum a voice ber peter pona phata cross apo anken be na po ankal thengam lo ni an tlam bo zo san a ina an lo tom a pindan chunga ning kal nan a lungai le mang ang takin an me se be se na top ani melani chu den chon hlau thong takin an oma amai ro chu anron voice ta a Jerusalem mi tamwang lain kalhen kutan man don lain tharo theli ma ron thenga anron voice na anron soita piap mai enga tingen voice in larna kha an mu ani isua thito nian nga ya kha an hena chiang takin aron in larani chote nei puya tongkai nan bia physically in an hena aron in larani chu wang chona voice an voice ani anun kha lo danglam ani chu wang chon ta chang po hianin Isu Christai thole ni nga ti kha achui don theita a tin apostol som pani zinga som pakhat te khanin an martyr puinga matin pola te point an huwa piang thar te point an martyr puingam ani chu chuanin aron nem nget kan ti theyanga hei martyr puingam shimshima awang khan an thu kha avadike kan ti na chuni lowa muslim zuitu te point islam sakho betu te point terrorist te point an thi chil ngama tin Vietnam war lai te point buddhist puithiam te point meya ten in hal luma mishing indona in thana kha athalo nei ti antirna tan anjina kha avadik tina kha chu ani kherlo theya amai ro chu anjina khan an chiang ni kha chona ngai theya apostol hote po anan martor ngam na hian anjina khan an chianga an thil mule ton ngei kha an thi pui ngam ani ti kha chu aron nem ngetina hriata tin zakopa iso unau te po kha pola khan in larna mu thu aron tarlanga chanchin thampu zia ka khan en taila iso kha au te khanin enge an ring lo ani pathian ani kha mesia ni khan ring big lo ani amai ro chu ahnuwa kan shet dana chuan zakopa au nau pa po hi Jerusalem a khang koshan din hnuwa koshan en kol tu te zingami ania an deng hlumani isu awangin ti kha alandan ani ta history chu apian thar thu hi kan muchi alowa engtin nge ring lo chang khan ring tu alowin le kan ti chuanin a chana om thei chun chu korin thon khat bungsom panga a khan Poland nichina kan chiara khanin zakopa iso nau pa hnen apo khan ain lara ati subang chuan kha ain lar na nge khanin
zako papo khan nun dang lama khan alo thena au nau pa ama a mani unau pe chu inrin kha hardona engmani bik lawa alo ngai kha pathian ngei lo ni mesia ngei lo ni tia a thi chil ngam kha chuanin thole na hi aron nem het ni khanin a hriat thei ani tin sakho thar aron ding ta a peterate le zirtir dang ho po kha zuda sakho zui tu te anni chuanin thole na po kha hun hununga thole na pa kan ringin arin om lawa mesia anrin dang po kan soi to a jerusalem davida lal thuthleng ron tung dinga khovela rorel tu rakhanin ngai ani ma se chumi zong chu kalsanin sa khuana thar kan ti don nge niang christian na kha anron din a ko shante anron din chho ani chuti anga sa kho du uluk lutuk mai zudami ni chunga zuda sa khuwa kalsana sa kho thar christian na anron din ngam ani chuan isu krista hi an zirtir tu kha amne na hian ain lar ani an soi ange hian sanchin thabua te kan hua polaten thuthung thar an zia ange hianin ain lar ani ang ti kha arin thei ani chuwang chuan isu krista thole na hi christian te dan hian a poimo a ring hlel lowila kan nun kan christian na be seina min siam tu ani a hei hi khovel mi ten thil thleng thei ani lawang a ti in khovel danin chutin oilo thin ma sela adik na hi nem nge aron ni zela kan mu chho zela ni tin keimania po mi maltina po nungin voin thlengin alaron in puang zela ni chuwang chuan ring tu te in ti nget sawila historical evidence kan ti te philosophical evidence kan ti te thil sang sang angchi a po hianin isu krista thia thole na hi chu mi po in an pomma pathian om ring lo kan ti teng po in an pom ani chuwang chuan a poimo a hei hi isu krista pathian na nem nge tu po ani a kan isu krista hi a thole ngei ni ti kha tilang ngam ta ila tha in kan jinga khang te kha kan soya hun te tam lo kan thil soi sang sang te kha a jem khom dan in lo thiam mai to ra ngai ta ila tha nge